si tawi ko kudeta fellede ware woni lannode laamu nafa ngol laamu. si tawi ko kudeta fellede ware woni lannode laamu nafa ngol laamu. Gentitoɗe ɗo sekon, merci beaucoup d'abord. Laamu si tawi ngo sukkiniyagol karama ko ɗaɓɓugol duwaji fi maggu boni gentitoɗe oustaz Mamadou Wuri Diallo ɓe mamuɓe ɓe yeeto en ɗo après arten e discours labbaɗo fi no wawiri faminirde jama on fi yoɓe andu ko fewde ko gentiteɓe. si tawi ko kudeta fellede ware woni lannode laamu nafa ngol laamu. Laamu ngu tawata a waɗata faale e maggu. Laamu ngu tawata koko happa ko kangu ngu lannama a lanna. Ngu laamu ɗo hingu weliri sengo woto sanga woni si alamike ko faale Allah o waɗata. Sanga tawi si alamike ko Allah rewete ko Allah ɗoftate haray no weli ko fi a wone sabu yo jiyaɓe Allah ɓe rew Allah. si tawi na ɗum haray ngu waɗanalima si wona lorra. sa hewtoyi ka dargal landiteɗa gay goto be eɓe laamiɗaɓe. landeɗa hay fi feggiɗo on, wona fi yanuɗo on, wona fi barmuɗo on, wona fi weelaɗo on, wona fi nawnuɗo on, wona fi waraɗo on. ɓeɗo foppo Allah landitoy toma fi maɓɓe goto goto. Ngu laamu ɗo no weli, mo wi'i ngu no weli o jogaki ngu no ngu jogorte. Jange sira Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu, laaminoɗo leydi ndin tawi dolokke makko on no walka nokkeli 17 no tufi walka nokkeli 17 lamɗo leydi laamiɗo ndi duuɓi 10 e lebbi. lamde Umar ibn Abdul Aziz wonɗo duuɓi 2 e lebbi ha hande o maɗɗaki huyre tewu, o ɓornaki coñcol ɗatugol hulugol wata Allah landoyomo ko honɗum ñamanɗa ko weli tawi laamateri ma ndi ñamali, ko honɗum ɓornaniɗa ko ɗaati tawi ɓeya koko ñaaɗi ɓorni, ko honɗum waɗɗaniɗa ko ɗaati tawi kamɓe koko luwtodiri e ɗum waɗi. O suusali o wi'i honɗum wondema mi meeɗata tewu ha mi anda ɓiɓɓe julɓe ɓen fof haari. ñande wonno o yeetama si sadaka ittama ala joƴƴettowo fof alɗi, golloɓe ɓeydanama, miskinɓe ɓen fof waɗanama, fof heɓi. O wi'i soode gawri saaki ton ka hoore pelle wota colliɗi weele. nden ñande o ñaami tewu o hawri e waɗangu poson ngu woni sabu makko o feƴƴi. jiyaɓe Allah, mo jiñani laamu nguɗo hara e wanda ko jiñani ko dongal, ko ɓittende, ko soñja. ndaare laamiɓe, ndaare lamɓe ɓe, on anda e ɓuttu ala ton. idan ko wi'ete laamu ngun tigi tigi komo heɓoyi aljanna o. yo Allah waɗu en e dowmoɓe aljanna, yo Allah waɗu en gollanoɓe aljanna, yo Allah waɗu en yangantoɓe aljanna. wa idha ra'ayta na'iman wa mulkan kabira. ra'ayta na'iman ra'ayta mulkan kabira. ko ton ɗum heɓoto ɗo nema neminagol gasata ɗo, sa inni a nemino to ɓandu ndun du bonay. laamu ala ɗo ko fi ko jattetengu ma jatteɗa accangu. ndaren histoire feƴƴunoɓe. On nani sey kon ko yewti kon hare kon mi mari komi wiyata jamala ginam wata goto hulu wata goto ƴeñjo ndi leydi meɗen ndi hettato, ndi leydi meɗen ndi wona e leydi fewndi, ndi wona e leydi développayndi, ndi wona e leydi ko tawata en fof meɗen en fota e ndi leydi. wona enen waɗi hoore men Guinée, ko Allah waɗi en Guinée. est ce qu'on fami ko Allah waɗi en Guinée. donc clawn nina ara kun tawi en ka terrain wata arde ɗo pina Guinée kiwloro laamu ngun pinka ɓe huwa ko ɓe faalawo e Guinée ɓe ça c'est impossible jamala Guinée. holoɗe hoɗo ɗo ndi leydi meɗen billahi mamadi ko ma o yaha o accita e ndi leydi ɗon suuti déjà mi wolani o nawnaje makko ɗin, mo wondi AVC, mo wondi diabète, mo wondi e nawnaje ɗen fof. onon ɗon sikkude jama on koni tum wayirta.
ɗo sikkude makko baaɓe ɓen fankirayno tun haray enen kadi jannguɓe meɗen ɓen watten welsindo waajagol yewta laamu ngun gonga waton welsindo wona ɓeɗo ni joni ɓe waɗi nde yewtere ɗo andi lanɗo feeta si yawoɓe lanɗo ko hooli hoore makko ko gendarme ko hooli wata yawade ɓe ko gandal diina kan siɗa jangi arabu ɗa jangi diina l'islam ta hulu waajagol gonga himɓe piyama fi diina ha warama fi diina woton hulu jamais de la vie wologol ɓe lamɓe ko ɓaawo mum onon ɓe karam koɓe ɓe duwa yutirde woton hulu waton ƴeñƴo ko ɓaawo moɗon onon doctoraɓe onon ustasiɓe ɓen onon karamakoɓe kunga waliyuɓe ɓen ko onon lamɓe ɓen koye ɓaawo moɗon iwtirta ɓe susta yawade on jamais de la vie ñan ka on yiyay ɗo ko ɓe nangata ɗo ustasijo ɓe soka on yiɗo ko ɓe nangiɗo mo koya imamu ɓe ka ɓe koya mais yimɓe ɓe fof immi suteni ɓe watten hulu jamais de la vie si tawino ɗo waɗande ɓe kaffara gonga ko ɓeya wiyata ko billahi hanno joni yo hettino laamu ngu hanno joni hettino leydi meɗen ko enen ɓe men ɓen so daari ni onon ɓe jannguɓe meɗen ɗo ɓe ustasiɓe men e doctoraɓe meɗen hiɗon ɗuuɗi konon majorité jannguɓe ɓen ka leydi meɗen onon ɗo wata on jaɓu jamais de la vie wata ɓe waɗu on piijo wata ɓe jaɓu ɓe tunno meɗe andi goy c'est vrai on jaɓata kono vraiment wata on duwano ɓe wata on calculay ko ɓe waɗata yeeteɓe gonga kan si ɓe faala ɓe jaɓu si ɓe faala ɓe acci ɗon meɗe andi iɗon jangi tarikaji diina sahabaɓe ɓen ko onno feƴƴinire nelaɗo iɗon andi hakkude maɓɓe lamɓe ɓen iɗon andi histoire ji ɗin vrai ɓe wulali yeetagol lamɓe ɓen gonga enen kadi wata en hulu ɓe ɗo par ce que ɓe konno ɓe hulɓini pinkaji ko jawle meɗen woni sodde ɗe pinkaji iɗon nande ɗum wata goto e moɗon hulu haray noon mi weltani ko moƴƴa Oustaz Mamadou Wuri Diallo ɓe mamu par ce que onon iɗon wawi arabuɓe iɗon wawi kadi wajade jama on famira hakkille est ce qu'on faami haranaɓe yalta ɓe ɗo wiya diina kan no feppodiri constitution waɗaɗo taillé sur mesure diina kan no feppodiri e nangol président Aliou Ba diina kan no feppodiri e raɗagol président Cellou Dalein diina kan no feppodiri e warugol jama on diina kan no feppodiri e o constitution mo ɓe waɗi ɗo fi confisgol pouvoir o constitution taillé sur mesure haray ko noon jama ala guine à très bientôt ko ɗum mi mari komi wiyata jama wata goto hulu wata goto ƴeñƴo jannguɓe meɗen min yoɓe wakkilo haray ko ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah haray mi weltani ke Oustaz Mamadou Wuri ɓe mamum ɓen ɗo vraiment ɓe wakkili kamɓe kadi sengo dina ɓe wakkili mais yoɓe puusu toujours piyon yoɓe wakkilo jannguɓe ɓen yoɓe wakkilo wata ɓewlu fus ko onon min iwtirta ɓaawo moɗum lanɗo ko hooli lanɗo ko hooli koye ɓaawo moɗon ɓe iwtirta si on yii ɓeno yawade Fouta Diallo ko par ce que on ala memmina siɗon memminade joni no ɓeɗo woni waɗirta ni bayanaji maɓɓe ɗin Oustaz Tayibo en no ɓe woni wajorade ni da est ce que lanɗo no feeti si yawoɓe yaha mais suusata yawade ɓen so yi joni doctoraɓe meɗen ɓen hiɓe continue toujours hiɓe dari ɓe daditi ko par ce que yiɓe andi on ɓe felliti ko ɓe tippi ko woni e ngu laamu ɗo kadi wota goɗɗo jaɓu ngu laamu ɗo toon par ce que ɓe ɗo wona ɓe légal wona ɓe légitime ɓe waɗi ɗo semblant élection fi légitimogol Doumbouya alors que ɗum pour votre information hande ni ko wonɗe ɗo na probléme ni goto marduɗo e Doumbouya en ɓiƴiɓe halutisi ɓe unoyto est ce qu'on faami donc hare kono on yi o waɗa lo hay discours 31 décembre 2025 ɗo fi on haɗi lanɗo ɗo on question o voilà wata goto huɗo wata goto ƴeño à très bientôt fode ayma haray noon mi wurike docteur kadi Mamadou Wuri Bari kamɓe kadi mbeɗa andi mi wawi humpodirde sayeji ɓe du'i ɓe welti moƴƴa ɓe humpodiri Oustaz Mamadou Wuri kadi e Bari kako Diallo sim fayali e Mamadou Wuri Diallo ɓe wajotoɓe makko baɓe meɗen kamɓe kadi ɓe wakkili moƴƴa e docteur makka en ɓe mamum en kamɓe kadi donc haray mi wurike ɓe par ce que mbiɗa andi ko kakaraji dari ɗe Oustaz Alou Seni donc e ala lintude ɓe fof sako yeggiten woɓɓe goo donc haray kono assalamu aleykum wa rahmatullahi makko baɓe meɗen ka diina meɗen haray ɗum hiiɗa ɗon weltana jama on kadi no iwtiri ɓawo mum hiɗo teddini on makko baɓe ɓe Allah yiɗi yarli ɓe Allah ɓamte fi moɗon haray yo Allah ɓurtu famtude fi moɗon okka on duuɓe cellal okka en lamɗo fewuɗo nunɗuɗo hara onon ɓe jannguɓe ɓe wajotoɓe hara on respectete on teddinde fi moɗon kala kadi ko yaatu haray ɗon marana sécurité e teddungal hara kadi ko on yoɓe fino janniron ɓiɓɓe leydi hara na onon yoɓiyanta hoorema ma hara na ɓiɓɓe jannayɓe ɓiɓɓe janngoɓe baba janngayɓe yoɓata hara ko état fawti par ce que ɗe mari jawle ko état wawata fawtade ɓiɓɓe leydi fof ɗe mari ressource ɗe mari richesse ji ɗe mari or ɗe mari fer ɗe mari diamant ɗe mari bauxite donc haray yen andu si allahu lanno jaɓi ñande heɓuɗe lamdo kelluɗo o wawe to yoɓede à très bientôt Fodé Image Diallo l'enfant béni de Dinguiraye